ndi musesia nina udhocha ndini wamesa cheni cha mavona ni kuya kanata mino kwa dhano ngina tikethiwa timu ninga kila timini omwatha timu ya kanenge cheni TV ni station ila idha wa imutenganisya na atongo imenu amwe na mukitakwitha wa mwimewa lakini cheni TV numumona na mukona maisungia makulio menu watondo mwithiwe mamwina kwithiwa mumakulete ni na ukethia na udhocha tikwatianie na governor wa kuma kaunti ya Makueni Prof.kivutha kibwana ni wamina kwithiwa alika ndini wa studio sito nikenda atusonge makulio maitoni karibu muno professor ndini wa studio sito ni muvea muno na asante na tiambia o imwe kwa imwe nundu engine makwisi na nimesiniwe governor o kokube miaka esukuma tase mwaka wa 2011 nitominete kwitha wikita ndo mama Kueni mwako twamina kula nonambie nai nondu ikula ne nai ninge kula kundu kwele naweza kwetha kwena ndeto ninge na ona mbesa kuma kula kwa serikali nene ila sioka kwa county iteko ka nesa ona kubiko mundu uyu mwaka we muthelu county ninge sienesa kukwata mbesa ila sielo kwata Makueni hivyo na kwanza twabika bandu twewa kana mbesa nisikwolwa ona twekete budget ya mbesa ila twaninge tweyambe pamwe ile ingi situ tumasekoti siewa nisikwolwa na one twaminie kutabania mawiyala maele kwitwa matiko na ingi enendi no mesi kana kuna ina ila mbuya nyingi mono pio kwesa kwithia ne ananga babalabala ya nanga iwo alama ima mbosenya makwewa sindu sio siane ma ona indo cia andu cia kuwa numba ona andu metwa mono andu maingi metwa kokwitu aketwi masako wega ne mwani nangi yuko sa kwetha mwaka huo no watho kwana atio ona wailu ni turatite muno katika mebea ya kiwo ukaweza kwethia nitu yu mbuya ya mino thela twambia kwenza masilanga wegane mabalabala na moto wa mambia nokasa kwitha kupikila county kwanza mbe ni tuna mubango wa kila county kwamba kusebalabala ili nanangikie weze kwitha netwa sisi balabala isu ingi nitu kwenda kuendea na undu twekie wa kidi cha matunda twa yu nitu ende no thukuma na yu nekana kidi chuchu weze kwetha yu nikiosobya juice ito eka ila puri ila isoba se juice weze kwetha isoba juice ito na ingi yu tutidi kusisi bo kibanzuke ngaleko syake bwese be moito amwe maika u tusisondo twana kuthukuma namo ukaza kwetha ni twakwata kidi cha kwanzuke wa county yonde ingi nitukuona uwo wa ndengo weze kwetha ni twasovya no kidi cha ndengo ukaza kwetha ni sio thambua ni sio kwatwa nekana ukaza kwetha ni sio kwa mekone ukaza ni sio tewa ne sanga nundu thi kwena thina munene mundu andu mai mapio bwe ya meteka nibethitwe bena potena tho wasio na professor titana mbosonga nambe ni wa unawe taka na mbwa nene uye mbingine ana ngama badabada pele lumu munene muno kuma county ya Makueni tele wa kumanga likosia ukia kuthie emali ene ndengi nimethito maikulia no meteka mbuya lelu usu na ni atoto no kwithiwa withukumana na mumbunge wa kilombunge cha Makueni Daniel Manzo kwikithia kana ni masobi wa lelu na ketha mwina mubango usuto na kwithiwa utianigwa indi lelu usu nituwete mbumono tatongo ima Makueni na tagawana Makueni nundu ni palawala wa serikali nene ni yele kwitha kumote nange ningi yeke ye lami nokaza kwitha clive ndio tuma lilikani na ubala walokwata ni wene manzo wa Makueni Kimilu wa Kaiti na Musimba wa Kikwese West na ningi ibidela imwe naendete kuona munini wa Musumbi William Ruto undusumi wa wala munene nundu niwe chairman wa committee la
budget the national later IBEC na mweka na yukindu kindi twetelete muno na balama balabalange no manane nganiwe ibidela kuna yala yumbe ange manalo kumana serikali kana chuni kindu twele otetegwa na nengona kana palabalosu nukwike wa mbangone na tuidi utuikane twa mina miaka enwena yokite usune palabalomwe serikali enene ninge atu mama kuwene na kuuni tuwati na kedito kenene muno tuisi sengi ngalikone ya witi ne kana ene ndima kuma makueni nimekidhiwa kana me mustali ni wambe kuidhiwa kana imaterekete na witi wa twase wa mana nondo twa sekela nomba kila mundu eba silingi mana 5 kwa mwaka mwima no kuidhiwa atono kwa ta witi ulawa idite ni hata ukethiwa uyikithia kana silingi yo mana 5 mwene ndi aiba ni makethiwa maikwata witi wa kila style kana kila skithea nundu wa mbesa kwithiwa methi kuitwa mana yo kwa umwene ndini uitwa mana lakini serikali niyo yiba ukaza kwithia mundu athi ningwenda wa tono singano kila chende wekwa serikali wa makueni niwo muibea na watu za kwithia aibie alama ana 5 andu alame miaka 35 kuthea na siana sio sia miaka 18 na kuthea kana mengole na ina alame school na ne tutungite mubya muno bino ndo mwene ndene wetikilete kendo chumono mubaka yu percent ya mengo muonza kwa yana ni withite matiba matiba besa isu na no sio muno bino ndo mundu besa isu amina kuiba weba no athi wa kwa hospitali weba no watemwa maundu maingi muno bio ukaza kwethia no tethio na kindu kila kinene igitwa twaisi ona betu ena ambia ndosu twaisi kana nomba ka hospitali uthasio twethia mindo kundu kwa kuitwa thiana na kenda no mundio ni maana ele na 3 na 3 yuasa kwethia mundu nde uthibasa kateo kwata witi ona hospitali isi ta level 4 ta Makendu Kibwezi Sultani twethie si 3 cia tura kenda onaweza kwethia kundu kotemwa yuyu ni pakuve kundu 13 wala mundu to nothi uweza kwethani wetha na operation mwaitu wetha na theater mwaitu no kwata mwana akathi umwa nesa ingi mbesi ila tuike anda wani you never kuve na equipment mindo mono isa lab eka equipment onda wana lab sam lab you need get a million manana na nidi county ila kemza balanda wasiwa twendo muno namo nondo nemesema kuone ne yeba matedo ana na ndini na makueni ingi weza kuza nitwaandika IT maana yuko bikabugwa IT na alama tetha sia katika mubyosu wa witi tuandika maana 5 na 5 me zaidi twethiye maana kenda na 7 na nendo tuandika kitali kadi na IT makadi course kana kaza kuza ni maendea nitwambie witi wa mbio later on dialysis kwa keso you know nitu kwambie witi wa intensive care unit kana la mundu weza kwenda nambanga accident na muhumo no yuko idini twatata muno na ukaza kwenda twatata muno weza kwenda ti okwasa kana ve witi wa mana lakini ve hospitali venda wa ve kila kindu undu tutona na inde tuise kwatotea ndo maito tusio kenge tuose NHIF nikana ila mundu wathi kuitwanza ukaza kwethia na ndekwe kata ndekwe bidio ukaza kwethia chuchu na weba mundu akaiba ompesa nini mubaka ile ngilida ndatu ukaza kwethia netu utabyandu maitu nikana wewe witi wa mana makuene mana ote wane serikali na wewe witi unge wathi za wa makuene na wewe witi wosu kutwa silingi yo mana 5 cia mina kwebone mwene ndi kwa mwaka ona mundu awana thi ukomwa hospitali ndaiba kendo ona theater ndaiba ni mana kwake lakini hospitali lakini serikali tita na kendo juni kuweka kila county katika Kenya na juni cho kendo kimwe tu
tu tabia ando maitu ala to komana wa magavana tukameka na kenduki no kikwe ona musumbe wande tukachikana kenduki ukamba kuga kechambe nikuza kwithia andu na matetheka ona tutika isamwisi ya NHIF tusisienge budget ya nthi ya Kenya nenethiwe ya mino somwa ni Minister Longamia Kinandu Henry Rotich na ave tukithia bilioni ya silingi bilioni 8.9 county ya Makueni mwa badhiwa silingi sienu na tuisisia katikati wa ila munengitwe ni serikali ya nthi ya Kenya na ila inyumwe ne mwibadhie pila sina katika kibathukanyo katika the difference isumu bangite kwikia mawalanyo meba nikenda mwise kwithia mbesei ma budget ya Makueni county ne amina kwithwetia ne yo Makueni twaiona thina nundu yule twatililo kumakula kwe masako mwaka wa 1990 na ile yu kukuito nikola kwethi nanga nikola kote ukwati mwingi naweza kwethia imasako tengeane na ilobi niyo na ukwati nundu athriva mavoko bote mavoko mulolongo kula kwe kutwa kumwa koti mwingange yuko ona kubika bubu wethe ya Makueni no tu tata muno tukasita ila twachikana twenda tumbanie tangili milioni 600 ukaza kwethia tukwa tukombania ta nusu na kuongela no twithito twina thina wa andwala wethe wina mani ngwe usu kumebinda ya kanzo ukaza kwethia ningi na mo matio kweka uwe nesa ona kubika tukambia kwacha tuikata nikana uze kwithia bomwe na assembly ito uweze kwithia pesa netu kupata nesa na ningi ni ngona mwaka huu ukete wa 1819 nitukura kama no biweze kwithia na pesa ila sito ona tho kwitu kote mukwati monene nituombania pesa munango na ndukona ndo yakiota kithangati na yuko utwa yakota kithangati pesa musi uma kithangati ni waza kwithia ite kuma inde ona wala no moya kithangati wamwe na makara maikatewe na twisisia mbai ya mukamba muno tusisie ngethi ya katikati wa president wa nthi ya Kenya Uhuru Kenyatta na ula kane mwite ula wa indongo ya Olenga likolera ila Odinga wona mbai ya mukamba kwa oyu ngameleba ye mutumiosu wae watutombo ete kwite kula ngalako ya NASA president presidential candidate musumbe ula twesi no kuka yukula siadala bene twambie kwetha twena thina na kinu kindu kesikane cha kithito no githu turasikana tute kona usuko ondo ucio nondo yukithito yukithito no tukiria mundu musumbe na indi usuto ndo athelile na ndo mesa kumana kana Kalonzo ni wesekela weka ndo yo mo maina wo mwingi lakini mama na kananzi la waendete za insianzio you know mutumio azio kenge weka okela modano na adi kugethania ange matuta bitu na weza kwetha no twatu bala akamba aziata cha kwene kibu twatu uo bantu mwinya mulu na yuko bikabubu muno ngethi isu ne yonekane ya Raila na president Uhuru Kenyatta kwa sekana tutaipotezia mwene ndi muno tuisiseta windongoi ona wetha ne yatie mugo omuthemba wa mugo nondu ningi pe bandu babikitoka za kwethwa indi tutikwiwana na chune ngene kindu kisio ukaza kwetha pe ona mugo ne kana maendeleo cha kwetha nimekwika onesa lakini yu yaele kwetha ya ongethi ya ikekalilwa nthi no kaza kwetha no yakela ne ya NASA na Jubilee kuwe ya saka nangethi sunita ya mundu mwi tia eta ya NASA ya ndwele nundu NASA ningitomba kamwe kalende mwitikelane na tutaye kalande indi yeto asikana no tukwitikela obailio na nipo katika timu la ya sobiwe ya kuete mugo mwingangi nibekiwe honorable Rosmoseo wa Wiper weza kwitha nake uno kwikala bubu kaza kwithia maundu maende matie yangewa nake no umwa kwa yangewa gawa isu lakini no wikwati wako twende patoneka witse kwithia netwa NASA yonde ileti alete
na Jubilee nimekala ndinesa weza kwitha ti o Raila na Uhuru lakini Ruto ebo Kalonzo ebo Mudavadi ebo Wetangula ebo nundu atongoi asu mamina kwikala ndi nundu yuta yumondo ame oro molusani ne mondo mekwenda kwikwa nandu ingi nika na ikindu keke chogo weza kwitha ti kindu andu mekito kwate obungu alani nangi na chuni nikikwenda indongo isu siliende Imwe siase kindu kene nigethetie Kenya muno kitona kwikwata na nibo tukuona kana ona Kalonzo gwitu pati uthuku atikala na president makaya ngewa sia ndino yitu thiende yambe ata mondo la mena thina muno matona kwikwata paina thina kwa woni wakwa na nichoki musiite ona Kalonzo atikala na Ruto makaya ngewa lakini ngitu kwa na mwana nasi no mpaka wese kwitha mena mwana wa yangewa sia muthembosu nondo Kalonzo na agenda kwa yangewa itesia ite kumakendo ite otwande mbeange tio kuthio kutwika kana no etwa iyobu okwayangewa ou kou ne kwatia ibinda yiyo ne yobika weza kwitha ne wayangewa na ndongo iswingi weza kwitha ti Raila ayeketa kuthi kwayangewa ukeza kwitha neta wenda kwayangewa na abiko ya toka tutabia ndo welie na ziyo ya kendo aisyo kaitunga weza kwitha ni tuogume sana Wiper hii ungua ngwacha neyo ya NASA. Utona kwa siakana nukona kana ndongo yusi bamwe. Honorable Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula, Raila, Musalia Mudavadi. Asunu kona kana mena ngwata neyo kana kumela ngedhisu yedhiwe ya mina kwekika ni matani isi. Inu wese mono NASA yaikuwa nondo wa onubani wa ngilili na kumina na muwanza. Na yu unibanyusu adala waza kwetha NASA ne ya no weather etena bina nondo ninge ndukona yuba ikendo kema kwata neti tondo te chama nondo ando ne maisi kana mate kwenda kwetha na chama kemwe cha NASA tondo Jubilee yethiwe na chama kemwe yuko unibani wadala waza kwetha etena bina mwingi na ba ikendo kikuoneka kala yume kwasa kienicho kienicho twetelete twikemwe na ninge beza kwetha bonde to nondo be Raila na waisi kana katika ondo twetekela nite na waite kana we kana ODM paike vela maketia 2022 na yu andumage maambia kubenduka biba tuwe kana kindu chucha chewe niwe binde chucha niwe na yute boke ondo katika Jubilee bana tuikie Ruto yu by die ando ma Jubilee mena go kwake yu kwa huyo NASA ila livo no NASA itena bina mwingi na Wiper hii oyu tawi chairman wa chama cha kitu cha Wiper ni kwa sakana Wiper yugwa NASA kwa oyu kana ni you know sinesa NASA ina bina we na tande sinesa NASA bigete ba lakini ta chama cha Wiper ndele kuitwa ubanone wa NASA yuko undu kwa nito mana ndezi kana tuende ne kana tuenza nundu ndele kuitwa na ubanone tutele kuitwa ndele kuitwa ubanone wa chao wa NASA na yo NASA muno tutame so iyo to tutekalande tukasakana sia masiri tuke chama kemwe tondo Jubilee ni chama kemwe yini ni rugoto tona kwaseka na NASA ndipo lakini kwa uondo ni wa minodela NASA ina bina munini Kalonzo tawi chairman wa chama cha Wiper ingi ningukulia nuko na kana Kalonzo ni wiyumba ni tekwita kibila cha president mwaka wa 2020 tute binda ya kuite kula 2010 netu yewe nete ki ona Raila tukaandikana nake kana yuko Kalonzo na Raila magekea sai kana Raila akakwata Kalonzo mbau katika kuitia kula ona wala ndo make na mokie Raila maambia kwase kana mati kwenda na weza kumwona orengo bebinda wizi kana Raila no wele kuite chao
kula ndaele kuweka lakini nundu netwesidi kana Raila aka support Kalonzo na yo musalia na Wetangula matiko uni tuona kana Kalonzo ena ebusweseo ya kutwika president na yuko ukindu kitokende na onenewa itokende ona onenewa na kuangala ningi neto isetwe koma kana na Kalonzo niwele kunena na andu alangi onde akanena na Uhuru akanena na Gideon Moi akanena na Ruto akanena na andu onde makosti nikana mundu kula ne namba na yuwe bandu nasio ndu kulani kwa hiyo za kwenda namba tunene na kila mundu lakini weka nolonzo ta mundu ninesiki no kwenda kutwika munene wa Kenya na tia inundu wa aikalilo kivila nundu noto na kubindwa indi itolusa la wiko ni kindu kesikanieka na Kalonzo na Wetangula nago na we timundu azaka namba ino niyo ngutwambe timundu okapila kuwe mwene niwetelete wizo kwede ala yu maneni na kama mweka na makamu supporti Raila unemeka kanani wane na andwangi kila nisi ne kula mindo kula isi uketiza 2022 ilieta akamba nomba yetu serikalini na mundu utuya kana today thoa serikalini ni kwa maana yake na niwe thawi swania we mwene ta Prof.kivutha kibwana niwe thawi kalite ndi na ndu maka unene ya okute makakwia kana witho ina mubango wa kuingoni 2022 kana ukethiwa utona utia kibila cha governor na Willy Kandini wa serikali nene witho ina mubango tosi nena itima la maingi kana ningwenda kwa ya Yesu kuwa nundu tuibika 2022 wezo ne tukumite enendi ma Kenya pandu wa miaka 45 na ukaelwa ni ngayambiche kukuni miaka 38 na niona ino ibinto isio ya kutukumandu na mundu no thiumwa indivyo mawe ya mundu wetewa aketekela lakini ukaza kwethatiwe ya wa kumasa ile kuliga saa kumino ta uketwa we wako kuta serikali kana kuta anene serikali ngetwa we wako kumana muika chune na batana chomono pio mundu muika witu wena dena mwingi mono ona makwene be kindu kimwe kiambiwe kekutwa MES makwene Youth Empowerment Service kindu cha muika jine ona neo mkwangu na othukuma bo katika kumata tukaendeu you of course we ando ombea kana ne you nethi serikali lanene ona bana ni kwikata kwao lakini usu tio ndo namba kuswane mono nena mukithia muno mwende na governor witu Prof.kivutha kibwana nienda kutongea governor movia nundu wa development la wikite area ya ngaliko cia nzue na witi kwa general ya seketha ni batone katutemewe malelu alama nini nikenda maili ukui so itwanga kuma ngaliko cia juja otwendeete ni kukulia ndini wa mitalatala ilo minete kwithiwa utika ni atoka ikithia twasi wamina kuma ugavana 2022 ukaikithia takana ni metho sustained kana ni makaende wani ndongo ile kitwa sidikengi kibilani kana maika kana monduma tasi ikithicha matunda uitimwailu sikethwa sithela naku wikithicha no wikitenzia cia kwikithia kana ikaendea nambe shonundu maundu asu maingi me anduni na matongo ya nandu nundu wegani kindu tukwa kando ni moka katika ibida ya budget makasi kini mekwenda makakiunga mea nundu kila mradi witu wedo aunga miwe ni committee ya enende mwene makaniwa andola beneficiaries makaniwa committee isu na kwa maundu ala maingi tukwika ni maundu ba mwenende na wenewe utona
kulea na kindu akazi kana kindu kicha kwa sio na kitia nangwa ne mundu na labe ko kamutongo yungi nundu nwese nende mwana wani wa tongo imatona mundu ko musio na mariza kwithia mundu zu nenie ai na munuka we moyo ama tabia otondo omeamwe matebania wetho amena munuka we sukale lakini mami no twana tesa kwithia mundu zu nenda mu iko ona ene ndimo kwa mundu wa mudembozu kwa bahati muthuku na endi atoka kwambia kulea na kwenda kwa nanga isamwila sio makuwene wetho bena thina nondo mome serikali yo kuma ndwani kuthubika county ko nebo kuona chune kindu kimwe cha kusie andu kwa nanga kila twikite keli ni tuende na kusovya molo to policy meao ya kila kindu whether ni witu amana whether ni kiricha matunda ukaza kwitha be mwe ola webo kwasikana kini choke kwekwa nikanoka za kwitha you atyo mundu aitongo mwe wengi anduni ameka na yune ngwenda mwe wa kiricha matunda to bendo wewe te okay nengwenda mwe oyo wa witi museo to bendo wewe uyuzire bo nanduko na mundu oku you andu maga mweje kuno wene na tuteka u na tongo ina ona motongo ina wewa no mwenuke na professor twisisia ebinda na bubitina ite ya samuno ngalikosia makindo ni kwa na Harambe School ni wa Sunshine na kula wathoketie governor ulakwa oyutra nambo siokelelenge tunambo mana utiwa koti Dr. Alfred Mutua na mwake dhania na mwase mwakiania tumanane saka na nibaye na 1 2 3 ndo mane nanga yuluwa muno seta konza mayase yi masako yi makweni ndisika nemwe sekwitikila na pala konza yi you Dr. Alfred Mutua governor wa Masako nina ke twende school isu makendo ukaza kwa ni matwita katika mboti usu na ningi governor sionde sio kamba mundu landu manduwa yake belani ningitoka governor yukula yukoti kazi kana bekula sikuka na kweko na kula na patendo be governor unge governor si ungetoka governor na ondo koti yase kana pale kula si kwa lokelo mutu watoka governor yuko ilie itondo nye ngona neona atongo imo kamba ne mailo to kumaimwa na mundu lo ndibito nando wakaweze kwide yo kebela ne chuchu na mboka twekata tutukumbe nake na you ila twaite siasa weza kwithia Masako bena thina patio thukumi kitwi bena thina patio thukumi kana makuene ibinda yambe patio thukumi ti alama ibelani wetho atwe mathinia no mwenende nondo maende ala welo kwata ndio kwata uno mboka tukani weza kwithia wetho ni tukoma na siasa ibia tongo no mboka twende kuthukuma mwenende na tusizeni chao na ta chairman wa Wiper ikuli mwendo nongo nende ni kila bandu kukamba na kula kuonde chama cha Wiper ke atongoi ne batukume chuni kindu kamwe na yuko ila boy binde mu mutu woka okuku makuene no kaza kutana na ngeli report nesa na kwa ila ngudiko na nditi kanisa nene ngo motabia ngamwe kana you know lakini noise mo siasa ni o metoke teta itu ndo mommo medwa o mekatiangi na itu no twenda au kapalanga ndo tu ya kwangu lakini you ne there asuno mambo manini na kwa la twa makendo twase kana patitele kwetha tute manwa ndo twenda tumebina wonde kutwa ukamba na mbena pamwe na ngilo yuyu be okendo na wetacha ngwatanio ya ukamba gavana mo kamba serikali si account kwetwa sekep otondo kundu kunge kwenda ngwatanio takuya Lake Basin ukaza kwenda ngwatanio account 14 na kwanza donors matambi ya kwenda kutelia county isiko uchu na jono to kwenda sobyo kamba pamwe na twetelewa nando madini mongamewe ne
Archbishop Nabuku wa ABC Timothy na Timothy na bamwe na groups ila cia cultural ithome klani